Kunukli Shabila Sili Kakwa Jesucristo, Jose Baon San Juan. Nakaxnumek likui kutan kiel karan utko Galilea, ahuili Jesús kikeok shalal nakhunak profet inkak il shlokal salishtenamit, nakikulak Galilea, kikulek shbane blah Galilea. Shbanak akrilomep pishkhuni likilak shbanuchak Jerusalén salininqe nakikulak ahui eban. Kikulak wichik Canaán sa ishtepal Galilea barkui kishhaltesili ha chokbin. Utkhun kuin angel chiruli akwabej kwan diralal yah aran Cafarnaum. Kira biresil nakli Jesús ki elkchak Judea utkwan chik Galilea ko orikin utkirelajiru rek takubeg Cafarnaum chishkirtasenkili ralal shbanak kamkre kishcheli Jesús re. Kuinkane kiril etalil utsachbacholej inkane kepam. Utlak angel chiruli akwabej kishcherre. Kakwa, kubenchak chihumpat banak kamre linkachin. Kichak okli Jesús utkishche. Ayu yo lakwalar. Likuin kishpable atin ki kehe kresh panli Jesús utko. Akyon chikobek chak kechalk epishmos chishkulpal utkishchere sil renak yo liralal an kishpatre jokeonash tiki usak. Ekwer Junjonal Ben Kualep Kanabak Shibanditik. Lichukobek kishkere tal naqsalihonal aan ki kehe kresh panli Jesús yo la kwalal. Utkishpa baan utchishunile likwanke sarochoch lishka etalil ain kishpanuli Jesús nakki el Judea utkikulak Galilea. Ratin likakwa